Amahoro ya Kristo bana b'Imana, ni ka kanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana, turacyakomeza gusoma igitabo cya Yozuwe, uyu munsi turasoza iki gitabo cya Yozuwe, turasoma duhere ku mutwe wa 20 tugeze ku mutwe wa 24 muri Bibiliya Ntagatifu. Imijyi y'ubuhungiro. Uhoraho abwira Yozuwe ati bwira utya Abayisiraheli, nimwigenere imijyi y'ubuhungiro nabasezeranije ntumye Musa. Aho niho uzaba yishe umuntu atabishaka azajya ashobora guhungira, kandi izababera ubuhungiro kugira ngo murokoke umuhozi w'amaraso. Umwishi azajya ahungira muri umwe muri iyo mijyi, ahagarare mu marembo y'umujyi, maze atekerereze ibye abakuru bayo, nabo bamwakire mu mujyi iruhande rwabo, bamuhe aho ashobora gutura hamwe nabo. Umuhozi w'amaraso namukurikirana, ntibashobora kumumugabiza kuko yishe mugenzi we atabishaka, akaba atabigiranye urwango asanganywe. Azatura muri uwo mujyi kugeza ubwo azaba yaciriwe urubanza imbere y'umuryango, kugeza kandi ubwo umuherezabitambo uzaba ariho icyo gihe apfuye. Ubwo rero umwishi azagaruka iwe mu mujyi yahunze avamo. Batoranya rero Kedeshi muri Galileya mu misozi ya Nefutali, Sikemu mu misozi ya Efurayimu, na Kiriyati Haruba ariyo Heburoni mu misozi ya Yuda. Hakurya ya Yorodani mu burasirazuba bwa Yeriko, batoranya Beseri yo mu mirambi y'ubutayu mu muryango wa Rubeni, Ramoti ya Gilihadi yo mu muryango wa Gadi, na Golani muri Bashani ho mu muryango wa Manase. Iyo niyo mijyi yashyiriweho Abayisiraheli bose n'abasuhuke babarimo, kugira ngo ibe ubuhungiro bw'umuntu uzaba yishe atabishaka, bityo azabashe kurokoka umuhozi w'amaraso mbere y'uko atungurwa imbere y'ikoraniro. Imijyi y'Abalevi. Abakuru b'umuryango w'Abalevi basanga umuherezabitambo Eliyazari, Yozuwe mwene Nuni n'abakuru b'inzu z'imiryango y'Abayisiraheli. Bababwirira i Silo mu gihugu cya Kanahani, bati Uhoraho abitumye Musa yategetse ko muduha imijyi yo kubamo n'imirima rusange kubera amatungo yacu. Nuko ku minani yabo Abayisiraheli baha Abalevi iyi mijyi ikurikira n'imirima rusange yayo, uko Uhoraho yabitegetse. Ubufindo bwerekanye amazu ya bene Kehati, nuko mu Balevi igice cya bene Aroni umuherezabitambo bahabwa imijyi 13 ivuye mu 8 w'umuryango wa Yuda, mu wa Simewoni no mu wa Benyamini. Abandi bahungu ba Kehati bahawe n'ubufindo imijyi 10 ivuye mu 8 w'umuryango wa Efurayimu, mu wa Dani no mu gice cya kabiri cy'umuryango wa Manase. Bene Gerishoni bahawe hakoreshejwe ubufindo imijyi 13 muri Bashani ivuye mu 8 w'umuryango wa Isakari, mu wa Asheri, mu wa Nefutali no mu gice cya kabiri cy'umuryango wa Manase. Bene Merari ukurikije amazu yabo babonye imijyi 12 yo mu 8 w'umuryango wa Rubeni, mu wa Gadi no mu wa Zabuloni. Abayisiraheli bahaye Abalevi iyo mijyi n'imirima rusange yayo bakoresheje ubufindo, nk'uko Uhoraho yari yabitegetse abitumye Musa. Mu muryango wa Yuda no mu muryango wa Simewoni batanze iyi mijyi ikurikira. Bene Aroni mwene Kehati wa Levi begukanye umugabane wa mbere. Bahawe Kiriyati Haruba ariyo Heburoni yo mu misozi ya Yuda, hamwe n'imirima rusange iyikikije. Haruba uwo yari se wa Anoki, ariko imirima y'uwo mujyi n'imidugudu yawo byahawe Kalebu mwene Yefune. Bene Aroni umuherezabitambo bahawe Heburoni, wa mujyi w'ubuhungiro bw'umwishi n'imirima rusange yayo, banahabwa Libuna n'imirima rusange yayo, Yatiri n'imirima rusange yayo, Eshitenowa n'imirima rusange yayo, Holoni n'imirima rusange yayo,
Debiri n'imirima rusange yayo, Hayini n'imirima rusange yayo, Yuta n'imirima rusange yayo, Betishemeshi n'imirima rusange yayo, yose hamwe ni imijyi 9 yafashwe ku munani w'iyo miryango yombi. Mu muryango wa Benyamini batanze iyi mijyi: Gibewoni n'imirima rusange yayo, Geba n'imirima rusange yayo, Anatoti n'imirima rusange yayo, Arimoni n'imirima rusange yayo. Ibi mijyi 4. Imijyi yose hamwe abaherezabitambo bene Aroni bahawe ni 13 n'imirima rusange yayo. Amazu y'Abalevi bene Kehati bandi, ubufindo bwayahesheje iyo mijyi yo mu muryango wa Efurayimu: Sikemu, wa mujyi w'ubuhungiro bw'umwishi uri mu misozi ya Efurayimu n'imirima rusange yayo, Gezeri n'imirima rusange yayo, Kibisayimu n'imirima rusange yayo, Betihoroni n'imirima rusange yayo. Ibi mijyi 4. Mu muryango wa Dani batanze iyi mijyi: Eliteke n'imirima rusange yayo, Gibetoni n'imirima rusange yayo, Ayaloni n'imirima rusange yayo, Gatirimoni n'imirima rusange yayo. Iba imijyi 4. Kuri 1/2 cy'umuryango wa Manase batanze Tanaki n'imirima rusange yayo, Gatirimoni n'imirima rusange yayo. Ibi mijyi 2. Imijyi yose hamwe bene Kehati bandi bahawe ni 10 n'imirima rusange yayo. Bene Gerishoni bo mu mazu y'Abalevi bahawe Golani ho muri Bashani, wa mujyi w'ubuhungiro bw'umwishi. Mu gice cya 2 cy'umuryango wa Manase bahabwa na Beshitera n'imirima rusange y'iyo mijyi yombi. Mu muryango wa Isakari bahawe Kishoni n'imirima rusange yayo, Daberati n'imirima rusange yayo, Yarimuti n'imirima rusange yayo, Eniganimu n'imirima rusange yayo. Iba imijyi 4. Mu muryango wa Asheri bahawe Misheyari n'imirima rusange yayo, na Abidoni n'imirima rusange yayo, Helikati n'imirima rusange yayo, Rehobi n'imirima rusange yayo. Ibi mijyi 4. Mu muryango wa Nefutali bahawe Kedeshi ho muri Galileya, wa mujyi w'ubuhungiro bw'umwishi n'imirima rusange yayo, Hamotidori n'imirima rusange yayo, Karitani n'Imirima rusange yayo. Iba imijyi 3. Imijyi yose hamwe y'Abagerishoni nk'uko amazu yabo angana ni 13 n'imirima rusange yayo. Abalevi bandi bo mu nzu ya bene Merari bahawe ku mugabane w'umuryango wa Zabuloni: Yokineyamu n'imirima rusange yayo, Karita n'imirima rusange yayo, Dimina n'imirima rusange yayo, na Halali n'imirima rusange yayo. Iba imijyi 4. Ku mugabane w'umuryango wa Rubeni bahawe Beseri, wa mujyi w'ubuhungiro bw'umwishi n'imirima rusange yayo, Yahasi n'imirima rusange yayo, Kedemoti n'imirima rusange yayo, Mefati n'imirima rusange yayo. Iba imijyi 4. Ku mugabane w'umuryango wa Gadi bahawe Ramoti ya Gilihadi, wa mujyi w'ubuhungiro bw'umwishi n'imirima rusange yayo, Mahanayimu n'imirima rusange yayo, Heshiboni n'imirima rusange yayo, Yazeri n'imirima rusange yayo. Iba imijyi 4. Imijyi yose hamwe ubufindo bwahesheje bene Merari mu bandi Balevi bakurikije amazu yabo ni imijyi 12. Rero imijyi y'Abalevi rwagati mu gihugu cy'Abayisiraheli yose hamwe ni 48 n'imirima rusange yayo. Buri mujyi wari ukikijwe n'imirima rusange yawo. Niko byari bimeze kuri iyo mijyi yose. Uhoraho aha Isiraheli igihugu cyose yari yararahiriye abasekuruza babo ko azabaha, barakigarurira, baragitura. Uhoraho abaha ikiruhuko ku mpande zose nk'uko yari yarabisezeranije abasokuruza babo. Nta n'umwe mu banzi babo washoboye kubananira. Uhoraho abegurira abanzi babo bose.
Mu masezerano yose meza Uhoraho yabwiye umuryango wa Isiraheli, nta na rimwe ryapfuye ubusa, yose yarujujwe. Ibikorwa bya nyuma bya Yozuwe. Imiryango yavuye mu burasirazuba bwa Yorodani isubira iwabo. Nuko Yozuwe ahamagara bene Rubeni, bene Gadi n'igice cya kabiri cy'umuryango wa Manase. Arababwira ati, mwakurikije ibyo Musa umugaragu w'Uhoraho yabategetse byose, kandi mwumviye ijwi ryanjye mu byo nabategetse byose. Mu myaka myinshi no kugeza ubu ntimwigeze mutererana abavandimwe banyu, ahubwo mwitondeye gukurikiza amategeko y'Uhoraho Imana yanyu. Ubu rero ubwo Uhoraho Imana yanyu yahaye abavandimwe banyu ikiruhuko nk'uko yabibabwiye, mushobora noneho kwisubirira iwanyu mu gihugu cyanyu mwahawe na Musa umugaragu w'Uhoraho hakurya ya Yorodani. Gusa mwitondere gukurikiza amategeko n'amabwiriza ya Musa umugaragu w'Uhoraho Imana yanyu. Mukunde Uhoraho Imana yanyu, mugendere mu nzira ze, mwite ku mategeko ye, mumwizirikeho, mumukorere n'umutima wanyu wose n'amagara yanyu yose. Yozuwe abaha umugisha maze arabasezerera, nuko basubira iwabo. Musa yari yarahaye 1/2 cy'umuryango wa Manase umugabane muri Bashani, naho ikindi 1/2 cyabo Yozuwe abaha umugabane wundi mu bavandimwe babo hakuno ya Yorodani mu burengerazuba. Igihe Yozuwe yaboherezaga iwabo, nabo yabahaye umugisha. Arababwira ati, musubire iwanyu mujyanye n'ubukire bwinshi n'amatungo menshi, imari, zahabu, umuringa, ubutare n'imyambaro, byose byinshi cyane. Iyo minyago y'abanzi banyu rero muyigabane n'abavandimwe banyu. Urutambiro rwubatswe hafi ya Yorodani. Bityo bene Rubeni, bene Gadi na 1/2 cy'umuryango wa Manase baratahuka, basiga abandi Bayisiraheli i Silo mu gihugu cya Kanahani, bajya mu gihugu cya Gilihadi, mu gihugu cyabo bahawe nk'umunani, nk'uko byategetswe n'Uhoraho atumye Musa. Bagera batyo ku ruziga rw'amabuye ruri hafi ya Yorodani mu gihugu cya Kanahani, maze bene Rubeni, bene Gadi na 1/2 cya bene Manase bahubaka urutambiro ku nkombe ya Yorodani, urutambiro rutagira uko rusa. Abayisiraheli kandi baza kumva bavuga ngo bene Rubeni, bene Gadi na 1/2 cya bene Manase bubatse urutambiro mu gihugu cya Kanahani ku ruziga rw'amabuye ruri hafi ya Yorodani mu ruhande rwacu. Bakibyumva, Abayisiraheli bose bakoranira i Silo ngo babatere. Nuko Abayisiraheli bohereza Pinehasi, umuhungu w'umuherezabitambo Eliyazari, kuri bene Rubeni, bene Gadi no kuri 1/2 cy'umuryango wa Manase mu gihugu cya Gilihadi. Yari aherekejwe n'abakuru b'imiryango 10, umukuru umwe muri buri muryango w'Abayisiraheli, buri muntu akaba yari umutware mu muryango wabo, uko imiryango y'Abayisiraheli yanganaga. Bagera kuri bene Rubeni, bene Gadi no kuri 1/2 cy'umuryango wa bene Manase mu gihugu cya Gilihadi, maze barababwira bati, nimwumve uko ikoraniro ryose ry'Uhoraho rivuga. Ubwo buhemu n'ubw'iki mugirira Imana ya Isiraheli, mukaba uyu munsi mwitandukanyije n'Uhoraho, mwiyubakira urutambiro kandi mukanamwigomekaho. Igicumuro cy'i Pewori ntikiduhagije se? Ntabwo turagihonoka kugeza uyu munsi, nubwo ikoraniro ry'Uhoraho ryaguweho n'icyago bwose. None namwe uyu munsi mwitandukanije n'Uhoraho, mwigometse kuri Uhoraho uyu munsi, ejo niwe uzarakarira ikoraniro ryose rya Isiraheli. Niba rero musanze igihugu cyanyu cyarahumanye, nimugaruke mu gihugu cy'Uhoraho, ahari ingoro ye, muhabwe amasambu muri twe, ariko mureke kwigomeka kuri Uhoraho, cyangwa se ngo mutwivumbureho mwubaka urundi rutambiro iruhande rw'urutambiro rw'Uhoraho Imana yacu. Nikoseye. Ubwo Akani mwene Zerahi ahemutse agakora ibizira,
Uburakari bw'Uhoraho ntibwagurumaniye umuryango wose wa Isiraheli? Si we wenyine rero ikosa rye ryahitanye. Bene Rubeni, bene Gadi na kimwe cya kabiri cy'umuryango wa bene Manase basubiza abatware b'imiryango y'Abayisiraheli bagira bati, Uhoraho Imana isumba izindi zose arabizi, kandi na Isiraheli bimenye. Niba ari ubwigomeke bikaba ubuhemu k'Uhoraho, uyu munsi ntimudukize. Niba twariyubakiye urutambiro kugira ngo twitandukanye n'Uhoraho, kandi niba ari ukuhatambira ibitambo bitwikwa, iby'ubuhoro cyangwa se andi maturo, Uhoraho arabitubaze. Si byo, ahubwo twabitewe n'umutima uhagaze wo kwibaza tuti, nk'ejo abahungu banyu batubajije bati, muhuriye he n'Uhoraho Imana ya Isiraheli? Hagati yacu namwe, bene Rubeni na bene Gadi, Uhoraho yashyize Yorodani ngo itubere urugabano. Nta ruhare na ruto mufite kuri Uhoraho. Bityo abahungu banyu bazatuma abacu badatinya Uhoraho. Twigiriye inama rero tuti dukwiye kubaka uru rutambiro rutagenewe ibitambo bitwikwa cyangwa andi maturo, ahubwo ngo rube ikimenyetso hagati yacu namwe no hagati y'urubyaro rwacu, kigaragaza ko Uhoraho ari we dusenga, dutura ibitambo bitwikwa, ibitambo by'ubuhoro mu nzu ye. Twagenjeje dutyo rero kugira ngo ejo abahungu banyu batazavaho babwira abacu ngo nta ruhare mugira kuri Uhoraho. Twaribwiye tuti, ejo nihagira utuvugisha atyo, ari twe cyangwa urubyaro rwacu, tuzamusubiza ngo, banza witegereze urutambiro rw'Uhoraho ababyeyi bacu bubatse n'uko ruteye. Urasanga atari urw'ibitambo bitwikwa cyangwa andi maturo, ahubwo ari nk'intangamugabo hagati yacu namwe. Hehe n'igitekerezo cyo kwigomeka kuri Uhoraho no kwitandukanya n'Uhoraho uyu munsi, twubaka urutambiro rw'ibitambo bitwikwa, amaturo n'ibindi bitambo, aho kubiturira ku rutambiro rw'Uhoraho Imana yacu ruri imbere y'ingoro ye. Umuherezabitambo Pinehasi, abakuru b'imiryango n'abatware b'imiryango y'Abayisiraheli bamaze kumva ayo magambo ya bene Rubeni, bene Gadi na bene Manase, arabashimisha. Nuko Pinehasi mwene Eleyazari umuherezabitambo abwira bene Rubeni, bene Gadi na bene Manase ati, ubu noneho tumenye ko Uhoraho ari muri twe, ubwo mutahemukiye Uhoraho muri ibyo, bityo mukarokora Abayisiraheli ikiganza cy'Uhoraho. Pinehasi mwene Eleyazari umuherezabitambo n'abakuru b'imiryango basezera kuri bene Rubeni na bene Gadi, bava mu gihugu cya Gilihadi, bagaruka mu gihugu cya Kanahani, basanga abandi Bayisiraheli, babatekerereza iby'urugendo rwabo. Abayisiraheli birabashimisha, maze basingiza Imana, bareka batyo gutera no kurimbura igihugu cya bene Rubeni na bene Gadi. Bene Rubeni na bene Gadi bita urutambiro izina rya bagira bati, ni intangamugabo muri twe, k'Uhoraho ari we Mana. Yozuwe araga Abayisiraheli. Hari hashize igihe kirekire Uhoraho amaze guha Isiraheli ikiruhuko no kuyikiza abanzi bayo bose bayikikije. Yozuwe yari amaze gusaza, ageze mu zabukuru, nuko ahamagaza Isiraheli yose, abakuru b'imiryango, abatware, abacamanza n'abayobozi b'imirimo, maze arababwira ati, dore ndashaje kandi ngeze mu zabukuru. Mwiboneye ubwanyu iby'Uhoraho Imana yanyu yagiriye ibihugu byose kubera mwe, kuko ni we Uhoraho Imana yanyu yabarwaniriye. Nimurebe uko nagabanyije imiryango yanyu ibihugu byose, byaba iby'amahanga natsinze, byaba iby'amahanga asigaye, kuva kuri Yorodani kugeza ku nyanja nini mu burengerazuba. Ayo mahanga Uhoraho Imana yanyu ubwe azayabigirizayo, abanyaga ibyabo imbere yanyu, kugeza ubwo muzaba mwigaruriye ibihugu byabo, nk'uko Uhoraho Imana yanyu yabibabwiye.
Murakomere rero kandi mwitondere gukurikiza ibyanditswe byose mu gitabo cy'itegeko rya Musa, nta guteshuka ngo muce iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukagendererane n'abo banyamahanga basigaye muri mwe, ntimukagire icyo musaba imana zabo, ntimukarahire mu izina ryazo, ntimukazikorere kandi ntimukazipfukamire. Ahubwo nimwizirike kuri Uhoraho Imana yanyu, nk'uko mwabigenjeje kugeza ubu. Nicyo cyatumye Uhoraho anyaga imbere yanyu amahanga menshi kandi akomeye, kandi nta n'umwe wigeze abananira kugeza ubu. Umwe muri mwe yirukanaga 1000 muri bo, kuko ari Uhoraho Imana yanyu wabarwaniriraga nk'uko yabibasezeranije. Mwebwe rero ubwanyu murimenye kandi mukunde Uhoraho Imana yanyu. Ariko nimwitandukanya nawe, mukifatanya n'abo banyamahanga basigaye muri mwe, nimushyingirana mukagenderana, mumenye neza ko Uhoraho Imana yanyu atazakomeza kubimura imbere yanyu, ahubwo ayo mahanga azababera nk'urushundura n'umutego, cyangwa se nk'ikiboko kibakubita mu mbavu n'amahwa abamena amaso, kugeza ubwo muzashyira kuri ubu butaka bwiza mwahawe n'Uhoraho Imana yanyu. Dore ubu ndigendeye nk'uko ibintu byose byo ku isi bishira, ariko mwe mumenye n'umutima wanyu wose n'amagara yanyu yose ko nta kantu na kamwe katujujwe mu masezerano yose meza Uhoraho Imana yanyu yabagiriye. Nuko rero, nk'uko amagambo yose y'akataraboneka Uhoraho Imana yanyu yababwiye yakurikijwe, ni nako Uhoraho azakurikiza amagambo ye mabi yose, kugeza ubwo muzaba mwashize kuri ubu butaka bwiza Uhoraho Imana yanyu yabahaye. Koko rero, nimwica isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu, isezerano mwagiranye, maze mugakorera ibigirwamana kandi mukabipfukamira, uburakari bw'Uhoraho buzabagurumanira, bubamarire muri iki gihugu cyiza yabahaye. Isezerano ry'i Sikemu. Yozuwe akoranyiriza imiryango ya Isiraheli yose i Sikemu, maze ahamagaza abakuru ba Isiraheli, abatware, abacamanza, abayobozi b'imirimo, baza imbere y'Imana. Yozuwe abwira rubanda rwose ati, dore uko Uhoraho Imana ya Isiraheli avuga: abakurambere banyu, Tera se wa Aburahamu na Nahori, kera bari batuye hakurya y'uruzi kandi basengaga ibigirwamana. Nakuye Aburahamu umukurambere wanyu hakurya y'uruzi, maze munyuza mu gihugu cya Kanahani cyose, mugwiriza urubyaro kandi muha Izaki. Izaki muha Yakobo na Ezawu, kandi Ezawu mugabira umusozi wa Seyiri. Ariko Yakobo n'abahungu be baramanuka bajya mu Misiri. Hanyuma nohereza Musa na Aroni, kandi mpanisha Misiri ibikorwa byanjye nabakubitishije, noneho mbavanayo. Ba so nabavanye mu Misiri, muraza mugera ku nyanja. Abanyamisiri bakurikiranye ba so kugera ku nyanja y'urufunzo, bari ku magare no ku mafarasi. Nuko ba so batakira Uhoraho, maze acisha igihu hagati yanyu n'Abanyamisiri, inyanja yigarura ku Banyamisiri, bose bararohama. Mwiboneye ubwanyu ibyo nakoreye Misiri, hanyuma mugeze mu butayu muhamara igihe kirekire. Nabinjije mu gihugu cy'Abahemori batuye hakurya ya Yorodani, ariko barabarwanya. Narababeguriye, mwigarurira igihugu cyabo, nabatsembye imbere yanyu. Baraki mwene Sipori, umwami w'i Mowabu, arahaguruka ngo arwanye Isiraheli. Atuma kuri Balahamu mwene Bewori kugira ngo abavume. Ariko sinashatse kumva Balahamu. Byatumye abaha umugisha, maze mbakura mu nzara ze. Mwambutse Yorodani maze mugera i Yeriko, abategetsi b'i Yeriko barabarwanya: Umuhemori, Umuperizi, Umukanahani, Umuheti, Umugirigashi, Umuhivi,
no mu Yebuzi, ariko narababeguriye. Nohereza imbere yanyu Amavubi yirukaniraga kure yanyu abami bombi b'Abahemori, si inkota yawe cyangwa umuheto wawe wabikoze. Naguhaye igihugu utavunikiye, n'imijyi utigeze wubaka, none ukaba uyibamo. Nguha imizabibu n'imizeti utateye, none ukaba urya imbuto zayo. Ubu rero nimutinye kandi mukorere Uhoraho mu butabera n'ubudahemuka. Nimwigizeyo ibigirwamana ba so bayobotse hakurya y'uruzi no mu Misiri, maze mukorere Uhoraho. Ariko niba gukorera Uhoraho bitabashimishije, uyu munsi muhitemo uwo mushaka gukorera, byaba ibigirwamana ba so bayobotse bakiri hakurya y'uruzi, cyangwa se iby'Abahemori mubereye mu gihugu. Naho jye n'inzu yanjye tuzakorera Uhoraho. Rubanda baramusubiza bati, hehe n'igitekerezo cyo kwimura Uhoraho ngo dukorere ibigirwamana. Uhoraho ni we Mana yacu, we watuvanye mu Misiri twe n'ababyeyi bacu, akatuvana mu nzu y'ubucakara, agakorera ibyo bimenyetso bikomeye mu maso yacu. Yaturwanyeho mu rugendo rurerure twakoze, no mu mahanga yose twagiye tunyuramo. Uhoraho yirukanye amahanga yose imbere yacu, cyane cyane Abahemori batuye igihugu. Natwe rero tuzakorera Uhoraho, kuko ari we Mana yacu. Yozuwe abwira rubanda ati, ntabwo muzashobora gukorera Uhoraho, kandi ari Imana y'intungane, n'Imana ifuha, itazihanganira ubwigomeke bwanyu n'ibyaha byanyu. Nimwitandukanya n'Uhoraho mugakorera ibigirwamana by'amahanga, azahindukira abagirire nabi, abatsembe nyuma y'ineza yose yabagiriye. Rubanda basubiza Yozuwe bati, reka da, ntibikabe, kuko tuzakorera Uhoraho. Yozuwe arababwira ati, musanzwe muzi ko ari mu bwanyu mwihitiyemo gukorera Uhoraho. Barasubiza bati, turabyiyemeje. Yozuwe arakomeza ati, noneho rero nimwigizeyo ibigirwamana by'amahanga biri muri mwe, maze mwerekeze umutima wanyu kuri Uhoraho Imana yanyu. Rubanda basubiza Yozuwe bati, tuzakorera Uhoraho Imana yacu, kandi twumvira ijwi rye. Uwo munsi i Sikemu, Yozuwe agirana isezerano na rubanda, abaha amategeko n'umuco bazagenderaho. Ayo magambo Yozuwe yandika mu gitabo cy'itegeko ry'Imana. Afata ibuye rinini arishingisha aho ngaho munsi y'igiti cy'umushishi cyari bugufi y'ingoro y'Uhoraho. Yozuwe abwira rubanda rwose ati, dore iri buye ni ryo rizadushinja, kuko ryumvise amagambo y'Uhoraho avugana natwe, rizabashinja kugira ngo mutabeshya Imana yanyu. Yozuwe yohereza rubanda buri muntu mu isambu ye. Urupfu rwa Yozuwe. Nyuma y'ibyo byose, Yozuwe mwene Nuni umugaragu w'Uhoraho apfa agejeje ku myaka 110. Ahambwa mu munani we i Timunati Seraki mu misozi ya Efurayimu, mu majyaruguru y'umusozi wa Gahashi. Isiraheli yayobotse Uhoraho igihe cyose Yozuwe yabayeho, ndetse Yozuwe amaze gupfa yakomeje kumuyoboka igihe cyose hari hakiriho abakuru b'imiryango bari barabanye nawe, kandi bari bazi ibyo Uhoraho yakoreye Isiraheli byose. Naho amagufa ya Yozefu Abayisiraheli bari bavanye mu Misiri bayahamba i Sikemu mu gisate cy'umurima Yakobo yari yaraguze feza 100 n'abahungu ba Hamori umukuru wa Sikemu. Uwo murima wari mu munani wa bene Yozefu. Nuko Eliyazari mwene Aroni nawe arapfa, maze bamuhamba ku murenge umuhungu we Pinehasi yahawe mu misozi ya Efurayimu. Nimwakire ijambo ry'Imana.